Lebitso la ka ke Moshongwa Matsena, molaodi wa pele wa mosadi wa station sa Thobela FM. Leeto la ka la radio ebile le letelele kudu la mengwaga e 24. Go ba mosadi wa pele wa go eta station se segolo sa go tlhomphega sa Thobela FM go nna se ra gore ke filwe mošomo o e leng gore ke responsibility e kgolo e fetang e leng gore nka ba ka e nagana mamotlha. Ge ke fihla Thobela FM go na le dilo tše ntši tše ke ileng ka di fetola tša go tshwana le gore ke dumelele gore re be le batheeletši ba bantši ba go feta ba re beng re na le bona. Sa bobedi e be e le taba ya gore re kgone gore re incorporate social media mo radiong ka ge e be e le dinako tše e leng gore digital media e thoma go gola mo South Africa. Mošomo wa ka wa Thobela FM e be e le go dira gore station sa rena se segolo se be station sa maleba, re lebelletše bašomi ba sona, gape re lebelletše le mananego gore e be mananego a maleba a e leng gore batho ba a rata. Leadership style ya ka ke tshepa gore e be e lebelletše dikarolo tše pedi. Ke ka moo ke kwešišang gore ge o le molaodi o tshwanetše o skebe wa ba molaodi o a sa kgoneng gore a be versatile. Leadership style ya ka e be e lebelletše go ba democratic, gape e be le authoritative ka gare. Go bolela nnete ke be ke sena presenter o ka reng ke a morata go feta ba bangwe. Ke a tshepa gore ebile ba ka kwa botlhoko ga nka bolela gore go na le o ne ke morata. Bagaši ba Thobela FM ke bagaši ba e leng gore ke ba tlhwatlhwa ebile ba tseba mošomo wa bona. Le bona ba tseba gore ke be ke rata gore le tseba mošomo wa lena. A ke tsebe gore ke eng e nka e fetolang ge nka boela Thobela FM ka ge ke setše ke sepetše mengwaga e mebedi go ya go e meraro. Fela se ke se tsebang ke gore mananeo a Thobela FM a sepela botse ebile a kgahliša. Tše di botse ka nnete e be e le ge re thopa difoka, re thabile. Tše dingwe e be e le gore ke thabiša kudu ke gore nna ke motho wa order generally, ke rata dilo ga di sepela ka mananego. Ke be ke rata ba marketing o kry-ile gore re dirile event e kgolo, ge re sepela mola re bona e le gore e successful, e be e le one of the things tše leng gore di be di ntira gore ke thabe ebile ke di gopolele. Wa tseba gore Thobela FM e ne e na le gospel festival every year, and nka rata o bona e tswela pele ka gore batheeletši ba rena ne ba re ga e re November ba tseba gore ba ya Thobela FM gospel festival. E be e le those memories tše e leng gore for nna di ka se tsogile di sepetše. E nngwe e be e le ge re sepela kudu ka nako yona ye ya matswalo a Thobela FM, re ile ra tliša lenanego le lengwe re nyaka go gaša ko dintlong tša batho, house number birthday year. Le ngwaga o ke bone ba ile ko house number 62 because ba celebrate 62 years.
Ke nna Isaac Mashila, ke šoma bjalo ka senior producer mandate ya Thobela FM. Ke thomile go šomela seyalemoya ka ngwaga wa 2011, ka šomela lekgotlakgašo la Afrika Borwa seyalemoyeng ka ngwaga wa 2018. Ke tšere mengwaga ye mentši ke šoma ka morago ga microphone. Go be go se bonolo go tlogela microphone go ya go šoma ka kantorong. Ke šoma bjalo ka ba bangwe ba taolo mo go Thobela FM. Phapano magareng ga go ba ka studiong le go ba ka kantorong ke go tšea diphetho tšeo ka nako e nngwe di kwešišago batho bohloko. Ke laola batho ba go feta ba 50 ba mekgwa ya go fapafapana. Ga go bonolo go ba laola opia ka mehla le mehla re lebelela melawana ye lekgotlakgašo le e šomišago. Ke Khumutlo Mokoka, ke digital product specialist ka mo Thobela FM. Digital product specialist ke motho wa go tlhokomela di digital platform tša brand ya go tshwana Thobela FM. Ke tlhokomela Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, website le tše dingwe. Na leeto la ka mo Thobela FM le thomile ka 2015. Mara before 2015 ke kwele advert mo radiong ba re ba nyaka motho wa go tlo tlhokomela di-platform tšeki. So ka no re le nna re go iteka ka romela email after beke go bona email ba re Ntate Mokoka o na le interview re kgopela gore o te ka mo kgašong. So ka ya ka nna ke bone ka re dilo di tsamaya gabotse ka interview ya ka, mara e ka re after 3 days ka kry-a email engwe ba re maswabi, better luck next time. So gwa feta dikgwedinyana and then ke do makala ba nfounela gape ba re kgopela o tle ka mo o tle o tie practical. So ke a tla ba re Mokoka re kgopela o design poster, ke designer poster, re kgopela o edite audio ye ke o die podcast, ka editor ba bona gore ke a kgona. E ka re bile a se tšibeke ba nfounela ba re kgopela o tle o saene mošomo kwa gago. The future of Thobela FM is in the audio visual and audio on demand space. Re bolela ka audio on demand, re bolela ka di-podcast, re tlo oketša di-podcast tša mananeo gore batho ba di hwetša mananeo a ba ratang anytime, anywhere. O ska kry-a go ena le matšatši a mabedi a feta o sa bone lenaneo la gago la mahlakong o la ditlalemeso go bantšhirogele. Audio visual re tlo thoma go gatiša di-video tša mananeo a rena o tshwana le Sedibeng, Ntšhirogele, Mabeleng a dipapadi, batho ba tlo a hwetša mo YouTube, Facebook Watch le mo di-website. Digital media e na le matla. Ke gopola ka 2017 ke bone ntho ngwe a sanga ka e bona. Batheletši ne ba sa rate mokgwa o re ba kgaotše ngwaga ka gona. Botsebotse ba kwešiše bohloko gore a se ba kgaole ngwaga ka koša ya bona. So mola ke bone gore mo gape keng social media e na le maatla, batho re ba kwele and diphošo tše di diegileng a ke tshepe di tlo ba di bušeletša or di a diega gape. Positively, digital media re kgone go šomiša gore re kgone go phatlalatša molaetša wa station, re kgone go tiša mananeo go batho ka moka wherever, whenever. O kgone go di kry-a mo website, Facebook le mo di-podcast. O ka se hlaelwe ke selo. Ka lebitso ke nna Kwenisto Magaga mo go Thobela FM be ke gašhanana go la moso le bokamoso mo šupolo fihla la bohlano iri ya bobedi fihla iri ya boraro. Ke moso le gore ke gotse ke rata radio, ke nyoko ipona ke le o mongwe wa bagaši ba bagolo ba Thobela FM ka baka la gore ka mo gae the mode of media o bo le gona e be le radio fela. So papa ka be le motho a rata radio
ge ke tšwa primary mo ke tseneng gona pitsa mashilo ba fitlhela ke fitlha mo Maserole ke matriculate ka 2006 gomme ge ke fitlha University ya Limpopo mo ke ileng ka ithutela tša bogaši media and communication ke mo leto la ka la radio le thomileng gona ge ke joina setlhopha sa bagaši ba Radio TEF mo le gorego ke ile ka wina dipelo tša batheletši ba Radio TEF mo le nanego la ka le be ke le dira la 3 to 6 in the wee hours ile la bana le lengwe le legolo kudu mo stationeng seo sa Radio TEF wa fitlhela ge ke fetša dithuto tša ka gomme ka 2011 ge Thobela FM e bapatša dikgwaba tša mošomo le nna ke ile ka dira dikgopelo ka mahlatsi ke ile ka ba mongwe le gore go ile a tšewa fao gopola gore e be se la mathomo ke dira di-audition ko Thobela FM ke dira tše dingwe ban rejecta ka dira tše dingwe ban rejecta tša boraro ke tšona mo ba ileng ba napa ba ntšea ka ba magaši wa bona nane go lebe ke le dira fao la moso le bokamoso ke nna mathomathomo go le dira ka boka la nane go lebe le se gona ge ke fitlha ka fase ga boetapele bja leuba Ramakgolo ke mo ke ile ka danane go lela moso le bokamoso gomme ya bona ne go le gore go I fell in love le lona ka kudu go fitlheng ga ka be ke sa le monyane skinny ke sa tsebe tše dintšhi ka ga Thobela FM le radio gomme ba ile ba ntutuetša ba nruta radio gomme ba nthekisetša ke rana gore ke bile e nngwe ya nako tša ka tše di kaone mo bophelong tše di gore nkile ka ba ka phela ka gare ga tšona the 8 years ke feditšeng ko Thobela FM e bile mengwaga ya go gola the growth ya go rutega le go ithuta tše dintšhi malebana le lefapha la tša bogaši ga mo le television ka baka la gore le television ke ile ka fihla mo ke ileng ka ba mo go 2 seasons tša the reality TV show ya go bitša gore ke Future Leaders mo e le gore mo gona be ke mentora young people mo le re ba ra kgona le go agela sekolo sa Mountain View ka Mankweng a state of art computer lab ke tše dingwe tše le gore ke kgantšha ka tšona leetong la ka la go ba mo go Thobela FM o ra gore ke kwa o kare e bile one of the best moments in my life ge ke be ke sa lefago mo go Thobela FM nane go le le kaone le ke le dirilego e be le nago la moso le bokamoso nane go le le gorego ke kgonne go thopa difoka le go fetola maphelo a baso ba bantšhi ba naga gešo Afrika Borwa Thobela FM ge ke fihla go yona batho ba le gore ba tshepetše leeto le nna ke kgoditše banna le basadi mo go Thobela FM fela yo ke tla dulang ke mo gopola ke Aus Florina Sebola yo le gore go ile a ntekisetša a ntutuetša le go nruta mošomo le go senfelele pelo leetong la ka la radio ke kopane le baso ba bantšhi ba le gorego ke ile ka ba fa thuthuletšo le rena ba mpha thuthuletšo yo mongwe wa bona ke Isaac Mashila a multi award winning radio personality yo mongwe wa bona ke Hunadi the host yo a dirana go la moso le bokamoso ga bjalo ge monyetlo mongwe o ka tla wa gore ke boele Thobela FM ke tla go amogela ka diatla tše pedi ka baka la gore Thobela FM bile le gaela ka nako e telele why not batheletši ba Thobela FM ba tla gopola gore ke be ke ya moyeng ke be ke re ye ke o fileng yona ke koša go tšwa go the king of Kwaito a tla bofosela mafokate a tla bona re mnike gona fa go 87.6 go fihla go 92.1 FM re go tšwa go tšwa ka toropong kgola Polokwane mo kopana mile wa Landros le hospital le no go lekela ga go la mamaratwa moso le bokamoso le nna the minister of young people Kwenisto Makgakga re mo go fihla ka iriela ya boraro a se ishekeng ya ke nna Malose Jo Modisha ke nna mogokagane mogolo wa banamedi le borai taxi ka keno go la Afrika Borwa mo e leng gore ke tsamaya di-province ka moka ke sa kgetholle mo e leng gore segolo thata re netefaletša gore baotledi ba di-taxi le banamedi ba berekišana ke ile ka thoma o šomišana le Thobela FM ka 2003 mo e leng gore mokgo Jo Mabotja ke yena o ile a thoma programme re ile nna ka nako tšeo be ke sa tlo fetša go ba Reg Marshal o ntwa pele mo la bereke Q Marshal o ntwa ke reke Reg Marshal mo e leng gore ke berekile nako e telele ka mo taxi industry ba ntšea fela a na ka bile a re o kgopela ba e leng gore ba ko di-taxing ba tseba ka di-taxi ba batamele gore ba kgone go tlo thušana le yena ke o mongwe wa ba mathomo wa batamelana le yena ka thušana le yena ga gešo ke mola mokopane ga mokaba ke mo e leng gore ke ile ka mmatamela ka kgona go mo thuša ra kgona go bontšha batho sale mpa re thoma le Thobela FM ka 2003 ntse ke reporta le bona re fa tshedimošo baotledi ba di-taxi le banamedi re ba tlhotlhoetša gore le baotledi ba swantše gore ba tlhomphe banamedi le bona ba tlhomphe baotledi e be shebeshebe ebile go se ka ba netefatša gore baotledi ba otlela gabotse ba latela melao ya tsela ba kgona go fihliša banamedi mo ba yang gona ka baka la Thobela FM
ke na le nnete gore baotledi ba bantšhi le baeteledipele ba di-taxi association ba ile ba ithabela tebana mokutumso mo e leng gore ke nka le botsa gore e thomile ka kene provinceng ya gešo ya Limpopo ba Gauteng ba mpitša ka North West ba mpitša ka Mpumalanga ba mpitša ka Free State le yona ba mpitša ba netefatša ba nnyaka otlhe mo ba re kwa motho ba re a thušana a reporta ka mo go la Thobela FM ba re ke Malosi Tshomodiša a thuša banamedi a ona taxi rank ke sa tsebe a ona mo e leng gore a ke fitlhe banamedi ba kgole le ba gauswi ke a ba thuša batho ba bantšhi ba khulegile ebile ke kgonne go bontšha borai taxi gore mongwe mo re tlhangana le ditlhotlo tšaro banamedi o khumana ba haika ba shotile go ntswane ke netefatša gore ga ona mo taxi rank ba ka ba tswa ba kubile ka baka la gore o shotile go na le batho ba bantšhi ba e leng gore gale pele mola mo taxi o ka bolela ba no tshepiša mootledi o ne o tshepiša go fološa e re ba netefaletše gore ao a ona ka mokgomi jwale ka re re bereka ka ena ebile e batho ba ba reka dikoloi o khumana re bolela mo renkeng re hei a ba ka reka dikoloi ka bontšhi ke nnete borai taxi ba ka tla ba nametša bomang ka re mošomo wa bona o botlhokwa letšatši ka letšatši bona ko o nametša batho ba tloa ba nyaka batho letšatši ka letšatši gore ba kgone go bana jwale ga ona ka mokgwa mongwe re ka re nyake motho a re na le mašheleng a se ne mašheleng re mokobe a ye ko di-hiking sport re lemoileng gore go na le ditsotsi tše batho ba bantšhi ka montle ka mokhwi ba e leng gore le bona ba iphetoša borai taxi re lobile maphelo a batho ba bantšhi ka baka la ba namela dikoloi tše e leng gore pele mola mo di-taxi be di sene di-registration ya bakoloi be sena taxi be sene registration number e re go buale a re dumele taxi e ka bereka e sene registration number a re dumele taxi e ka bereka e sene stickera le mo officing ge ba ka tla ba tlaele ya mootledi gore a senke a re fitlhiše goba a senke a re tshware gabotse o na le kotlo e leng gore wa e humana le suspend wa e humana ka baka la gore re bereka ka banamedi re netefatša gore banamedi ba tsebe gore ba banametse mo di-taxi re tlo ba fetiša mo ba yang gona o gapeletšega le a sene mašheleng ba seke ba tšhaba re thuše batho ba bantši le ba tlhagana le dikotsi mo tseleng re tšea maikarabelo borai taxi ba tšea maikarabelo le ba ka timetša merwalo a bona ba tse gore ba e humana le ba ka timetša mašheleng a bona ba a humana ka re jale le ba posa merwalo ya bona ga o sa humanantšhe ba sokola o ne wa mo renkeng mola a re motho o tla humana le bana ba bantši re a ba thuša le bane be re sana le tlhotlo e kgolo ya gore batho ba rena batho ba borena ba kwana le o posa bana mootledi a fitlha ka Gauteng ba fitlha ka keno o khumana sentše a fitlhe mootledi tshwantše a boele morago a fitlha ka keno o netefatša gore o nna le ngwana o lo fitlhela motswadi a etla nna ke Patrick Morudu dula mo mogodi ga Manthata ka mo gae re bana ba batlhano re belegile ke Ana Selaelo Morudu nna ke second last born a ke be le last born ke Phejane ke ena be le no monnyane wa ka mo gae ngwana o monnyane ka mo gae a ke ena o thomile primary school go tlwana a ba fitla grade 7 ga nwele gale be le 5 a nwele ba re ke grade 7 o tlwe mo a ya high school o no ba no jumpa strat o jumpa skontiri wa ya ka high school o tsene VP Manthata high school o tsene gona mo fitla ibile a passa grade 12 mara ile mo gare ga a yo felletša grade 12 ba khumana a bona community radio station ka next door ya ba gona ana le kgatlhego ya o nyaka wa hasha ka mogwebe le motho wa bolela judge la mathomo go pola bona le function kwa sekolo batho ba na le di-item gore batho ba ba ka tla la diraeng gore wena o ka tla wa diraeng a ke o idla ya commentator match pele ebile le gore ebile o yo ke tsentše ka mogwele gore ba šetša a tlwaetše batho ka gona tlwaetše go bolela ka gona le matešara go tša ragawa ke kgopela go ba mo item ke kgopela go commentator ke tlo ga šetša batho match o ile a fitla ya ba gona judge la mathomo mo ile gore batho ba thomile o mmana gona gore o na le talente ya go gasha o na le talente o na le lerato la radio ya relationship ya ke le Thobela FM ke nagana gore e thomile mo le e ba mokwa a gasha mo go di community radio station mo gae ba bile ba le di project ke na le tarbe le nako ya di election ke ona mo bile ba tla ba mmitša for o ra tla bereke mola kgwedi ba lokiša dintho tša di election ka mora di election a boela mo gae a tla a boela a bereka mo go di community radio station
Ka morago ga nakonyana ke nne ka bo 2005 Thobela FM ba tla ba mmitša gape ka ba kgatlhile ke ka mokgwa a berekileng le bona ka gona la mathomo ba mmiditše gape a tla bereka ba mfa contract o be a gaša mabeleng a dipapadi ke jaanong tse ba gaša mošupolo go fitlha la botlhano le mekibelo le disontaga ya ke gona mo e le goreng o berekile gona Thobela FM o berekile ka madimabe o berekile dikgwedi tše tshela fela ya ba e gona mo e le gore o tlo tlhokofala ka accident o berekile ngwana o monnyane o berekile ka mokgwa e le gore e ba khipolelela ka gona e ba kgatlha le batho ka gona e ba makatša le batho ka mokgwa e le goreng lerato la radio na le gona le dilo tše a dirang mo radio batho ba bangwe ebile ba sa nagane ebile ba sa gopole gore ke sa le ngwana o monnyane mara e ba e na le 20 years a tlo tlhokofala ka koloi car accident o tloe mo ebile gona wa ba boimanyana ka mogae ka gore bešete gona re thoma go bona gore motlho mo a ka tla dira diphetogo ka gae re lebeletše ena maybe ntho e nngwe e kgolokgolo kudu ebile e be a nyaka o e dira ka moe ka gore re kwetse re sokola ka metsi e be a boletse gore o nyaka o phula metsi ka moe gore sa tla re ga metsi gole and then ka madimabe a tlhokofala ka accident go tlo gona mo a sanka dilo tše dingwe tše le gore be a di bolela le go renovata ka moae ba ipotsa rawa e nako ntše ya tlo kgona go renovata ka moae re tlile di-paving mo gae ka moae bo botse go bontšhe gore ke ka bo celebrity ke ka motho go bereka Thobela FM ya mara ka madimabe ile a tlhokofala ditoro tše dingwe tšana tše o paletše go diphethagatša nna ke kule ke thakgetše kudu ke be ke thabile kudu go bane gore ka mo gae re na le celebrity le le gore a e be a tsena ka gae bo celebrity bo bo fela ka gore mešomo ya ka yona ke a ka gae a gona motho a ka tlholela go bereka ba re celebrity yona e dutše fase o tlhatsiwa bodijwana wa kolomakiwa mara le e be a dia mara be a no fela a re gopotsa gore gape nna ke bereka Thobela FM a ke to thake thatso diona ka mo gae be re thakgetše kudu re iphinne kudu nna ke nta Florina Sebola ke programs manager Thobela FM molaodi wa mananeo mo Thobela FM nna ge ke tlatla mo radiong ke thomile pele ka go ba morutišigadi ke rutile baka la mengwaga e tshelelang ka tla mo SABC ke tla SABC re thomile Silverton ke le mogaši wa lenaneo la ditaba current affairs le split re gašitša Northwest Mpumalanga and Gauteng and then from there ka bereka ka tla Gauteng ka tla Polokwane mo ke fihle ka šoma bjale ka news reader from being a news reader ka ya kwa input section go input bere ya kwa ntle ka dira di news ka buša gape ka ba ka producer current affairs tlhokwa la tsela ge ke tla ke shwa ke tla programs manager ke be ke le ka input section where we gathering news ge ke thoma Thobela FM le ka molaodi morago tša ka newsroom being a journalist go bile boimanyana ka baka la gore ke be ke tshwana gore ke be ke manage batho ba leng gore ka bagolo mo gonna ba bangwe ba bona ke be re ba bang interviewle ke tla kera mošomo so go be go le boimanyana o kgona go manager mara ka mogao motho bile a ba kgona bagaša mathomothomo ba ileng ka ba hira ge ke seno fitlha mo I think morago gore ke be programs manager le baka la mengwaga e mebedi go ba meraro ebile Mmakwena Magaga le Thabo Mathato le Ballet Mamabolo kwa mathomothomo ba ile gore motho ile ba hira go eta pele bagaši ke taba ba ke kgato le gore ga e bobebe jwale ka baka la gore ke talente and then go phošolla se motho a se boletše ko moyeng and a kwešiša se ke se bolelang se right nako engwe ba boimanyana mara ka lebaka la go bontšhana mabaka mo le mona re kgona go ba le kgatelopele content ya botse mo radiong ke le goreng e na le kgogedi ke ra gore it's appealing and ke le gore e well researched a e tlhae sena selo e na le dinama and then gape ke le gore e bolela le nna jwale ka mokgwano ke le Florina it talks to me it relates to me as a person ge ke šoma lento la ka la go šoma mo Thobela FM ke gopola o na le tabe e ile yang khatla e ile le nang ke jang kukanyana eng ke sha godimo ke nako tse dira by media ge be da by media wa ba le story se sengwe sa ba re ke Queen of the Alien Plant
ba tlhalosa gore na le alien plant e le gore ba e bolaya mo Bakersford and it detrimental to the environment. The story was wow. Mo e leng goreng nna be ke dila Mopane TV locally. It was for Limpopo and Mpumalanga. So when the story was fed go Ulan Park, e se fitla kwale mo nna fa ya scraper. E was no scraper. All the TV channels they grabbed the story because the story was about the people. That was the moment at that level. You're like a journalist. Re be ke shoma letso la ka mo nkile ka roba ga moya. Go pola be ke just story ga mashashane. And that story bile ke be ke ile o se dira bile se ile empty handed la bona. So along Market Street ke lane e leng goreng e re go le dia jika mo. La ke re bana ke one way Market Street. So nna ke follow monna wa legoa ke jara ka mokaria straight. So nna ke jara street ga ndena wa jika. Ga imagine gore batho ba fete pedestrian ba fete nna ke re gandi wa move hey ke mothula ka morago so mothula ka morago ya batla ba yo gole le hore ya ba hore hey ta hearing o sentse go la SABC go re wa tsaya ba le ema ke ntwe moya ka la robega ka ta ga ba kanya ka go le ka ba ka re I'm not going to drive your cars but I had to ga re ka lebella ka montle ka mo competition ke ntši le radio ile rena le competition mo ile gore content creators ba gona technology advanced so le re ka Thobela FM netefatša gore mengwaga e le 10 tlang re tswela pele ba relevant technologically ene gape le ka polelo gore polelo rena ya Sepedi e se ke ya timela mandi di rena go gaša ka Sepedi santse re batho ba rena polelo ya Sepedi ba e polelo e tlhweke gore se ke ya fade ya polelo ya rena Thobela FM re bona e le nna ke dutse ke bona le station re sta gona go fitla di-million tšena tša batheletše ka lebaka la gore kwa morago kwa 4 million re bile le yona now re between 2.9 and 3 million so seo se gona re ka gona go fitlela 3 million ka gašo ya taba tše re di dirang le se re se dirang ko moyeng gape le taba gore baswa re kgone go ba le bona taba ba fa mmino le content ya rena e kgone go bolela le bona gore Thobela FM ba e bona e di station ba ka kgona go sepela sona as young people. Ke nna moya habo Meso ke moratho wa Manuku Semenya. Manuku Semenya o thomile le morutiši sekolong sa Batšhabang Bakersford a ba a šoma radiong e le part time o thomile e sa le radio Leboa a goga le yona go fitlhela e tlo tšhentšha lebitso e ba Thobela FM bophelo ba gage radiong le kanta ya radio bo be bona le phapano re be re bona bokgoni bjo bogolo kudu he re be re motheeleditše mo radiong re bona talente ye re be re sa e tsebe re kwa ka ditsebe ra bona o bile le phapano ye kgolo ra kwa bothaga ra bona ntwela ka sekgowa ba e bolelang gore ke excellence na Sesi Lorraine bjale ka Sesi hey ke mo hopola ka dilo tše dintšhi kudu ke be ke le moratho a ya nthokometše a nthapiša a nkapeša a ntshwara ka letsogo re ya sekolong a mprotect ke le ngwana a nthokometše dilo tše dintšhi a ke a kgona go di dia ka pela because o ba di dia a ntiela ene ntwe ya dia gore o be le bond magareng a rena bjale ka Sesi bathong ba e beng e le batho ba gage ba sa mo gopola because ba bolela le rena kudu batho ba mmino wa setšo ba fela ba re hey re a mo gopola he re apara diaparo tša rena tša di-tradition re a mo gopola Manuku le rena mo family go ka ba le occasion re apara diaparo tša setšo re a mo gopola ka baka la gore o ba rata setšo
ebile ba bangwe ba mo reile gore is the queen of tradition. Rena ra mo tlwaela ka mosadi wa go tšhankgela, ke ka mokgwa re be re ka mo gopolang ka gona le batho ba a beng a phela le bona, batho ba mmino wa setšo, batho ba bina dinaka ba sa mo gopola. Go yena ke ithutile gore ge o dira mošomo o ntšhe bokgoni, o dire ka pelo ya gago ka moka, o ntšhe bogwari, talente ya gago e tšwelele. Ke nto ngwe ke ithutileng go yena. Se ke ithutileng sona se ba se dira radiong se nka se lebaleng ke go hasha sebokuboku. Ge a tsena radiong o thomile ka sona, le a tseba ntšha bogwari yo bongwe ba nna bo shebetša ka molodi, o bo no bina, be re no bina re le mogae a re sebokuboku, wa bona dilo tša ona di dia echo, kore echo yela e šala ka ra dikelello tša rena. Ke dumela ebile ke duma gore Thobela FM e ka ba e na le bond le bana ba gage. Ke dumela gore e ka ba e le gona. Leina la ka ke nna Nthabiseng wa Raboya, mošomi wa peleng wa Thobela FM go SABC. Ngwareng wa lesomesenyane ke be ke tšwa sekolong gomme ke tšwelela jwale ka motho yo a sa tsebego selo mošomong wa tša bogaši. Ke ile ka thoma ona ngwareng o ka tša go hlahlelwa bogaši. Ke ile ka tšwela pele gomme ka ba motšweletši wa lenaneo la hloko la tsela go ba go fihlela ke ba mogaši, gomme ka thwalwa gape go ba motšweletši mogolo wa lenaneo la hloko la tsela go fihlela ge ke tlo tsamaya ngwareng wa 2011. Bao ba ntshwere go letsogo go ntlhahla mošomong wa tša bogaši ebile Tate Prince Maebela, Tate Maena Mathiba, mme Marishane Kekana le mogatšagwe a Ikekana, mme Esther Moloto, Tate Willie Mosoma ke ba bangwe ba bao ba tshwere le go letsogo la ka go tša bogaši. Thobela FM e kgathile tema e kgolo go ba seo ke le go sona le kgono, le ge ke se sa šoma go setiši se inthutile gore go šomela go ba mošomi o swanela ke go itukišetša mošomo ofe goba ofe o thwaletšwego. Ke be ke tseba gore ga ke no tsoga ka ya moyeng, ke swanela ke go itukiša, wa lokiša le lona lentswe la gago, wa dira bonnete ba gore batho ba o tlo boledišanago le bona o boletše le bona le a tseba gore le tlo boledišana ka gaeng. Bjale inthutile seo, inthutile gape le ka mokgwa o ikgokaganyago le batho ka gona, ke se inthutile go sona. Go boela morago ge ke gopola mo ke tšwago gona, go na le se ke ile go ka sa dula kgopolong ya ka nako e telele le lekgono, ebile gore ke be o mongwe wa mešomo wa ka e be e le go gatiša tša dipapadi gona mo lenaneo la hloko la tsela, gomme mogaši o tlile go raloka kgatišo ye. Jwale ke ile ka re tšatšing leo mesong ka tsena ka mola phapošing ya go gatiša, ka se lebelele letšatši kgwedi gore dipapadi tše ke tšaneng nna ke dio fetolela ka iša sepeding. Fetša ge e ya moyeng Tate a Ikekana wa kwa gore tše tšona dipapadi tše ke tša kgale a sa ka ebile di raloka le beke ya go feta, ebile sehla sa dipapadi se fedile. O ile a emiša, ke ile ka re ge ke le ka mola ke beng ke gatiša ka gona ke theleditše bona botate a Ikekana le ba bangwe ba boledišana ka sela ba hwile ka tša go sa ka hwetša ke tšhaba le go tšwa ka mola, mara seo se ile sa nthuta gore o swanela ke go itukiša le go ba le bonnete ba seo o se dirago. Gabele ke šoma bjale ka mošomedi wa mmušo ka mo kgorong ya mešomo ya setšhaba, ditsela le mananeo go parara. Go tlogela Lekgotlakgašo la Afrika Borwa go be go se bonolo, go tlogela Thobela FM go be go se bonolo. Ke mo ke hweditšego gore ke na le magagešo, ke ipsina ka mošomo wa ka, ke a o rata, ke rata seyalemoya. Bjale ka lebaka la go gola le go ithutela tše dingwe tša bophelo ke ile ka swanela ke go tloga eupša go be go se bonolo le go ba theeletše ba ka. Ge ke be ke ya moyeng tšatši le lengwe le le lengwe mesong, ke be ke re go ba theeletše, ke re ba theeletše ba Thobela FM gohle mo le lego gona, ke a le amogela lenaneong la hloko la tsela, ke nna Nthabiseng wa Raboya. Gomme ke be ke re ge ke laela ka re fihlile mafelelong a lenaneo la hloko la tsela mesong ya lekgono, go tšwa go nna Nthabiseng wa Raboya ba theeletše, ke re maitshwaro a mabotse a lota seriti sa motho.
Leina la ka ke nna Rosetta wa ga Sebapu mo Thobela FM. Ke bereka jwalo ka motsweletši mogolo, senior producer continuity. Leeto la ka la radio le thomile ka ngwaga wa 2013 le thoma Radio TEF. Mošomo o ke o dirago mo Thobela FM o mogologolo ke go theletša radio, go netefatša gore dilo ka moka di sepela gabotse le gore radio ya rena e kwagala gabotse. Sa bobedi ke gore ke hlokometše bagaši le batšweletši, ke hlokometše mošomong wa bona. Ge go na le dingongorego tšeo le gore di šitšwe PCCSA, ke nna le gore ke di hlokometše. Ge go na le matšatši le gore re swanela ke gore o gaša ka ntle, ke nna le gore ke di hlokometše seo. Nna ke na le mengwaga ye 29, ke gotše ke theeletša Thobela FM. Ke a kwešiša gore Thobela FM ke setiši se le gore se hlokometše go thoma ka masea. Bana ba ile gore ba tšwa mahlalagading, baswa, batho ba bagolo le batšofe. Ka fao, ge re lebeletše content, re lebeletše ditaba tšeo le gore di ša moyeng, di swanetše gore di ba akaretše ka moka, go swa ba le o tee o kare re mo tlogetše ka ntle. Lefase la radio ke lefase le ile gore le a fetoga. Ka fao, Thobela FM e ra gore le yona e swanetše go fetoga, gore e kgone go tšwela pele e fa batheletši ba rena tshedimošo ye le gore ba e hloka ka dinako ka moka. Ka fao, re na le mathata a go humana batheletši ba rena ba ile gore ba palelwa ke gore fihlelela. Se re swanetše go se fetola ke gore re netefatše gore batheletši ba rena ga ba sokole gore fihlelela mo dikgokaganong tša leago. Re swanetše gore le rena re kgone go bonala, re kgone go ba fa tshedimošo ya rena. Se sengwe gape ke gore batheletši ba rena le bona swanetše gore ba gole, palo ya rena e swanetše gore e gole, re be re gole le ka tabeng tša mašeleng. Thobela FM ke setiši se le gore se a gola. Ge ke lebeletše ponelopele ya Thobela FM, re lebeletše le talente goba batho ba ile mabokgoni a bagaši ba ile gore ba gona bjalo, le ba ile gore ba bontšha kgahlego ya go ba karolo ya station se. Ke na le tumelo ya gore ba tlo tšea station sa Thobela FM ba se iša malekelekeng. Re lebeletše maitemogelo a bona a ile gore ba na le yona, le kgahlego ya bona ya go leka mekgwa e mengwe ya dikgokagano gore station se kgone go la gabotse, se kgone go fihlelela batho, e se go fela ka mokgwa wa go bulela radio, e fela le mo mafaratlhatlheng mo e lego gore motho mo a le gona o tla kgona go fihlelela Thobela FM. Ke dumela gore ka le leng la matšatši re ka ikhumana e le gore motho a ka kgona go theeletša mananeo ka moka, a feleletše go sene mo e lego gore ba ile ba ripa gona mo e leng gore ka go šomiša technology. Leina la ka ke Madikana Matšela, ke moetapele wa ditirelo tša seyalemoya mo Limpopo. Ditirelo tša seyalemoya mo Limpopo di akaretša di radio station goba diyalemoya tše tharo, ke Thobela FM, Mongana Lonene FM le Phalaphala FM. Ke thomile go šoma le lekgotla kgašo ka ngwaga wa 2020 bjale ka moetapele wa Thobela FM station manager. Go tloga moo ka šomela lekgotla kgašo maemong a ke leng go ona gone bjale a re a bitša go business manager e le go moetapele wa ditirelo tša kgašo tša seyalemoya. Maikarabelo magolo a moetapele wa ditirelo tša seyalemoya ke go netefatša gore mananeo a leng gore ditirelo tša seyalemoya goba di radio station tša SABC di a gaša a tloga a lebantšhitše botee ka monageng ya Afrika Borwa, a tloga a lebantšhitše go gaša ka leleme la letswele, African languages, le go netefatša gape gore re gaša mananeo a maemo a godimo a thuto, a boithabišo, a go keteka le go boloka bokgwa le setšo sa Afrika Borwa. Thobela FM ke radio station e le noši ka mo SABC e gašago ka leleme la letswele, e gaša ka Sepedi goba Sesotho sa Leboa. Se se tloga se tlhalosa gore mananeo ka moka re a beakantšhago le a re išago moyeng a gašwa ka leleme la Sepedi. Se ra gore barati, balatedi le batheeletši ba Thobela FM ba leng gore ke bapedi ba na le radio station e ba ka e bitšago ya bona, e ba ka ikgantšhang ka yona e bolokago le go mpšhafatša le go netefatša ditirelo tša bokgwa le setšo sa bona. Mo mengwageng ye e tlo tlago oba mengwageng ye e tlago re tlo bona Thobela FM e tšwela pele go gola ditirelong tša kgašo, re tlo bona Thobela FM e tšwela pele go kgokaganya le go kopana le
organizations goba mekgatlo yeo e fapanego e leng gore e tloga e šoma ka mo tikologong ya Thobela FM e go tšagala go gona. O tla gopola gore Thobela FM bele ka radio station e go tšagala tikologong tše nne ka mo nageng ya gešo Afrika Borwa. E go tšagala ka mo Limpopo, e go tšagala ka Gauteng, e go tšwa gape ka Northwest, e go tšagala gape ka Mpumalanga. Bjale se re ka thabelang go bona se direga bale ka radio station go netefatša gore di project tša rena goba di project tša rena tša tshwana le Thobela FM Gospel Festival di tloga di tsebega di gola ebile di tsentšha le letseno le lekanego for Thobela FM. Re ka thabela gape go bona ditirelo tša rena tša kgašo ya dithaloko di tšwela pele go ba gona seyalemoyeng gore bana ba rena ba gola ba tsebe ka bokgwa ba bapedi. E fela se segolo se re ipethang sefega ga sona ebile re rata go bona se tšwela pele go gola ke tšhomišano ya rena le mekgatlo ya sedumedi, mekgatlo ya setšo, magoši ya rena metseng le metsaneng ka moka mo Thobela FM e go tšagala go gona, tšhomišano le tirišano rena le ba mmušo. Tla gopola gore batheeletši ba rena ba nyaka go tseba ditirelo tša mmušo ka leleme leo ba le kwago bile ba le kwešiša. Ba nyaka go kwa ditumelo tša bona goba bodumedi ba bona le setšo sa bona go bolelwa ka sona ebile se gašo seyalemoyeng. Bjale mme ngwageng ye tla gore rata go bona Thobela FM e tšwela pele go mpšhafatša setswalle le batho ba ka moka goba ditirelo tše ka moka gore re kgone go gola, re kgone go keteka borena bale ka Basotho goba ka Bapedi. O tla gopola gore Thobela FM ge e be thoma e thomile bale ka kgašo e leng gore e be le ka fase ga taolo e kgolo ya mmušo wa nako ela. Bjale re rata go bona bothaga ba Thobela FM, re rata go bona tšhomišano ya rena le ditirelo tše ka moka e le ra šomišana le tšona e le go seo re se ketekago ebile re se thabelago. Go bile le batho ba bantši ba leng gore ba šomile le Thobela FM, go bile le bagaši bantši ba tlile ebile ba sepetše go Thobela FM. O ya ka rena ke leeto la bogabo, ke leeto la kgašo ka leleme la letswele, ke leeto la bothaga le bogwari ba bagaši, batšweletši, bašomedi ba Thobela FM. Tumo ya ka e kgolo e ke naganang gore e ka mpšhafatša Thobela FM e tšwele pele o gaša mananeo ka leleme la letswele, e mpšhafatša ditirelo tša tšona le di mekgatlo ka moka e leng gore e ka mo nageng ya gešo Afrika Borwa. Fela se segolo e fe batheeletši ba yona ba bapedi monyetla wa go tsebega, monyetla wa go gola, monyetla wa go ba le lehumo la setšo ka mananeo a e leng gore re a gaša ba batho. Ke rata go lakaletša ka moka batheeletši, bašomi le balaodi ba Thobela FM mahlatse le mahlogonolo. Re lakaletša kgolo, re duma gore e dire mašeleng go feta ka tsela e le goreng e dira ka gona ga e be le batheeletši ba bantši. Thobela FM e hwetšagala mo go @Thobela FM ya ka mo go Twitter, Instagram le Facebook ke @Thobela FM mo TikTok, and ba ka hwetša tše dingwe go tshwana le podcast mo go www.thobelafm.co.za. O Thobela FM ke re a tšwele pele go ba mošate wa tsebo le boithabišo go ba the custodian ya leleme la Sepedi le go tšwela pele go ruta go sedimoša le go thabiša tharietšo. Thobela FM e gola e gole ba tšwele pele ya go fa batho sedimošo, ba tšwele pele ka go tšhentšha maphelo a batho ka mokgwa re no kwang re bona le mo di-social media ba dia gona ba no tšwela pele ba entertaina batho e fela ba seke ba lebala batho ba le goreng ba šomile le bona go tshwana le bona bo Ike Morudu ba no fela ba boya ba thola ka gae gorena batho ka morago ba phela jwang motho mongwe le gore o na le se sengwe se ba ka se dira ba no fela ba boya ba dira segopotšo sa Ike ba le bona ba dira segopotšo sa Ike le mo le gore ba tlatla ba re ba eta tšatši le lengwe ba bangwe le batho ba tlang ka morago ba berekang Thobela FM gore motho o re mo Thobela FM re bile le batho ba go tshwana le motho o moso, re bile le batho ba go tshwana le ba Ike Morudu ba kgone go šupa gore Ike Morudu ke motho o moso, e se ka jo ba motho fela mo moyeng o be le sesupo tshwantšho goba se sengwe se le goreng ba ka kgona go bontšha batho. Thobela FM o gole o re godišitše gore re kgone ba mo re leng gona le nna re kgone go šoma mo Thobela FM mo ka lebaka la gore ke le nne tše dintšhi from Thobela FM. Re as we celebrate 62 years tšwela pele go tlhabolola setšhaba, tšwela pele go dira gore Afrika Borwa
e ikgantšhe ka wena ka baka la gore o sitše segolo ka mo Limpopo le nageng ka bophara. You are a big station. Molaetša wa ka go Thobela FM ke re o gole tšhukudu wena e be mošimane. Ka moka re a bona mo ba tswago gona, ka moka re tseba tema eo ba ikgathile go maphelong a rena. Jwale le go Thobela FM go fela bjalo e kgathile tema e kgolo maphelong a rena, e re godišitše malapa a rena ka dikeletšo le tšohle tšeo e re ruta go tšona tša bophelo. Gomme ke re gola o gole Thobela FM, tšhukudi e be mošimanyana go wena. Ke re ge tšwele pele e be mošate wa diyalemoya o e leng gore o hlokometše batheletši le batheletši ba kgona go tshepa tshedimošo e leng gore se kgona go yaba gore le baswa ba bangwe le bana ba bangwe ba e leng gore ba sana le tumo ya go tlo šomela station se ba tle ba hwetše e le gore se maemong a mabotse mo e leng gore le bona ba tla itumela go ba karolo ya sona.